ngithanda ukusiza umuntu into enjani uyanganisenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngqo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyangunderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into but mase kuphuma kuye ngqo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni but bese ngiba nalento ukuthi no obviously ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza icala lami kwaba ukusiza nje kuphela ududuza umuntu engamthatha mina engena lutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisima yekuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli izinga leli uyangunderstand ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela then futhi sekubuya kuthuwa mina futhi sengithuwa for in manje kwayilona yena ngqo umuntu sengiyisitha kuye Big Zulu, I have to ask you. Yeah. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe kokuphola inhliziyo it's making you sad. Bese fana njengomfethu. Ngoba okuqala ngisho ngithi artist lokuqala engangilisayinile ngabla kwabo oqala. When's the last time ukhulume naye? Hayi angisakhulumi naye ngikhuluma naye. Angisakhulumi